vima kirti qur'anuga gina fahara islami shariatuge masalata wani wara jumla ko kurkur ko bawalabba ege tafsira ege tafsil genasde bafa wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurgota bunanama namad kuran jeheni kan kirti qur'anun enge wiruga namaduge wagutu taka namaduge rukun taka ege wajib taka ege hayyat taka usul taka kantatta dasko devi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fardu korwa wajib korwiro zakat den jeheni konko mudalakunto zakatu nisabaki kobato kiha waretto deni dasko devi rasulullah sallallahu alaihi wasallam adives mehengo so islam dinuge huriha ahkam take rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas pulum ikalege faanuge hadis pulum dasko devi faawani ma rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunna du ko laf mi haki nuwate sunnata inkar ko fe mi haki kirte qur'ana inkar ko fe mi he kirte qur'an illa la fe mi he hembima algonu mirege mi wajib ada kurumuga gotum kirte qur'anuge detin ayati tebe fulunge na genastevum fahuga algonu midani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata dimala ehni waragina buna adu baive qur'an ko rasula ge sunnatu ge sariha ko music lawa haram korwa fa nuwe adi ammu ko mi shi'ar algon menge wahage ufle munda adu iveni ehmvima algon men emmenge nuwata algon ge wajibe kamuga emme kuda minu algon deken hameykani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nasteva fa huri ekale ge fanuga hadis fultaka ilmu warin vidala fa wa bas fulta tebe fulna hamay for ko dinu egotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum warde fa wa hadis takuge adadaki warag gina hadis taki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihum musica lawaya behe gotun dihabar hadis emme maduwegen waride fave rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihum riwayegen wa hadis takuge adad bayin ilmu weringe gatuga al imam ibn hazm ge gatuga dihay ibn qayyim rahimahullah diha hadis jama korwa fave adi ehim bes bodeti ilmu wering evvores gina hadis ta jama korwa mi masala waraf sariha ko furiha may bayan korwa das ko debba fa egotu ma rasul sallallahu alaihi wasallam garihum warid fawa hadis to goteren algon tebe fulna hushala dan mirege im furtam hadisaki al imam bukhari rahimahullah ebe fulaga sahihuga muallaqukum e hadis ge sahha kama e hadis ge furiha kama meduga yaqin korwa jazm korwa e hadisun استدلال كربا روا كربا فوا أبو مالك العشري رضي الله عنه في حديث إدالوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أبو مالك العشري رضي الله عنه إدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربيه تمن كليغ فانوغ امتوغا بيكميهم وانيه اباميهم حلال كموغا بنانيه زينيا فشوي فيراما رايا ميوزك سامان لا يكونن من امتي اقوام تمن رسولا امتوغا بيكميهم اناني يستحلون اباميهم حلال كموغا بنانيه الحر والحرير والخمر والمعازف اسلام دينوغا كند عليين حرام فاموا هترو كنتتن حلالكم غابامهم بنانه حديث کے شرح ياغا ادي حديث کے معنی امدوغا كودكون algon men visnalen jehen ei ilmi malumat ilmi hamatakun emme forihama gotuga ungenu mattaka hameykani foriya joshegge macca bina ko kamen halal not haram kurmaki islam deenuga huddakam kanwati ehmi ma algon men jehene islam deenuga bodati ilmu warin masala meduga wahga dakwa fawa gobes deken balan egotu mi hadis buluga miwa yastahillun halal kamuga bunane not halal qur'ane buna bahuge mana waras sariha ko wara faal ko saf ko nge kamen miha ko halal quran jeheni nuwata halal qurani e kamen ege asluga haram fawanama hembima raya zineya fashwi feramaki islam dinuga khilafan nati haram kinati mitinacca ko ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam al maazif music saman halal qurani kamga hadis bul quramuge mane ki kobat
mīves mi hatarechki evve shakka kanula evves waswa henneti islam dinuga haram hataretika hembima kandaligen haram bodati ichissa ekuga bodati kantattaka meduga maazif ge lafz ge naswawani miti halalukum ga bunuga managa lughaga ilmuwarin araybahu ga ilmuwarin vidalwani addahu halalan istihlal kurmuge manaki echki halal vechkamuga miha dekigen ehem bunume egotun algonmen itura tafsira wadalairuga islam dinuge bodti ilmuwarin vidalwa fawa bay bastawge teren halal kurmuge managa al-allama al-sheikh mulla ali qari mirqatuga vidalu fawani wara furihama wara riti basfule e basfulu algon tebe fulunge kurimacha tiga genastebe to badana vidalu wani ya'udduna hadhihi al-ashya halalatin biirad shubhatin wa adillatin wahiyat hadis ka bayan megen ediya hataru kanta mikankan halal kamuga mihun halal kamuga hadane ba mihun kongo takatto biirad shubhat shubhataka shakku taggenasge olwalun taka haqiqan hamanuwa kahalechi genasge adi dalilakan nuwa kahala nuwata istidlalakan nufude kahala egen dalilu nukura kahala dalilu taka nuwata balikari dhaif ichi taggenasge ebamihu ekan halalu kamuga bunane ege misale gotum vidalwani ei timammenge ilmu wari hanafi madhhab ge ilmu wari ge terem bayem mihu fashui feran halal kamuga bunefawa fadane fashui feran halal koffawa gotash egotaki ebami hum bunefawani fashui feran e haram echke hennamse halal wane nuwata haram wani hamay kani gaga hashigaduga jehe gotan e libas lafimun hedumege matin lafimun halal wiye la ilaha illa allah kiha adya khilaf tawilat mi fashui feran halal kurmattaka hanafi madhhab ge bayin ilmu werin koffahori tawile hanafi madhhab ge bodu ilmu weriyako ekama raddu debba mi vidalwane timamme madhhab ge bayin mi ilmu werin kore bayin mi hum mifada shubhata genes gen malmal foti ge libas nuwata fashui feram ge libas firhenun lung halal kamuga hadafi ifadan hama migota maazif music saman halal kamuga buna bayim mihun ebawle mifada dalilu tak genasken shubhataka oluntaka shakku tak genasken mi halal qura bayku ebawle eyye mi hadis ka miwa halal qur'an ebune fawa bahuge maneke adi hama yaku vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis pulun taidul bi adi mi hadis pula taaydu libe kirti qur'anuge bayan vediya aya luqman suratu ayatu wa minan nasi man yashtari lahu al hadith balla wa islam dinuge ilmu warin mi hadisa nuwata kirti qur'anuge ayatuge mana kurabwaage hame kani lawaya music kamu ya ekuga islam dinuge ane bodu imam kamuga wa shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah mi hadis ke tafsir ga vidalwani inma huwa bit ta'wilat al fasidah hadis ke ay bayan begem wa hataru kantan halal kamuga hadani kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurba wa bas ful gamane ki fasid tawil takoggenne ba mi hum halal qurani hennun nama fasid tawil tanuko nuwata ehem bes wattare ge wahake nudakka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandaligem haram qurba wa kama ema nabiy sallallahu alaihi wasallam haram qurbi kamuga اعتقاد كوجن تبي يقين كوجن تبي كان فالو ثابت وما فهوغا حلال كمغا بنا في ميها كافر وان دين ديروان أرجون من دنا كيرت قرآنوغا كندليك النص كربا فوا حرام كمه نوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كندليك نهي كربا فوا كمه أي نهي كان إنجي هو كان قبول كوجن هو فيان إنكار كفي من ميها دين ديروي بما معازفكي حرام إتشك كمغا بنا كان يقين بجن هو أي حلال إتشك بنا في ميها ena dinum beruwan ehmbima fasid tawil ta koggen etam mitanun dalil ta genasken olwalaage nuote badalu koggen bayin ilmu warin kamuga buneve mi hummi mana badalu kom mi halal kamuga bunefawani e hindu eba mi hum macca kufuru ga fatwa nu jehene hennamo ismi nurakka terigam wa biru eri kame ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis fuluga algondo itura sharha kolla bayan kodden beenum wa devana kalima ki maazif ke kalima